Sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Sanibonani mngawulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Singene ezwini lenkosi bazalwane. Ngizoshumayela nje kafushane bazalwane. Haleluya. Kuvuke nje indaba kaPetro bazalwane. Ukuthi sike sibheke nje indaba kaPetro. Ngiyakhumbula bakumadlala uyibheka during the week ngelinye lamalanga last week egameni likaJesu. Haleluya. Uke wayithinta nje kancane kuba kumadlala egameni likaJesu emfundweni zaWednesday bazalwane. Haleluya. Ngifuna sibheke nje bazalwane indaba kaPetro bazalwane. Haleluya. Kunezinto ezisikhombisa noma there are 7 things bazalwane ezenzeka kuPetro ezamenza ukuthi enyuke bazalwane from step 1 to step number 7. Kwase kuba nezinto ezu7 futhi bazalwane ezenza uPetro ukuthi asuke from step 7 to step 1 bazalwane. Haleluya. Ukube bengisesikolweni bengizothi kune ascending order ne descending order. Haleluya. Bayayazi abantwana besikolo bazalwane. Uma ngabe kuthiwa ascending order, uma ngabe kuthiwa uya ascend bazalwane, it's like ukugibela ama steps from 1 2 3 4 5 uya phezulu uze uyofika lapha ku number 7. Sikhona bazalwane. Uma ngabe kuthiwa so ya descenda ke manje usuka lapha ku number 7 wehle bazalwane. Wehle bazalwane. Uziyofika lapha ku number 1. Haleluya. Ngifuna siqale bazalwane la uPetro esuka khona phezulu. Ehla manje eshona phansi. Haleluya. Kwaze bavuka iverse elisencwadini kwabase-Efesu elithi owehlayo uyena futhi owanyukayo bazalwane. Sikhona bazalwane. Kuyenzeka umuntu kwesinye isikhathi nithi usasemandleni kanti kahle so wehlile bazalwane. Ngifuna sibheke lezi zinto bazalwane bese siyayibheka ukuthi affect thina njengabantwana bakaNkulunkulu. Bese uyabheka ukuthi uma ngabe kwenzeka kuthiwa nawe uyehla so kuyiphi ilevel ungaze uyofika le phansi bazalwane. Haleluya. Siqala from step number 7 mfundisi ukubheka le ku number 7. Cabanga nje indoda seyile phezulu. Phela unumber 7 usho ukuphelela bazalwane. Uqala ku number 7 uyehla bazalwane. Haleluya. Asheni encwadi Matthew chapter 14 verse 28. Matthew chapter 14 verse 28. Yes. Verse 28. uPetro wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. 29. Wayesethi was wehla uPetro emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Number 8. Kepha ebona umoya wesaba esekhala ukusona wakhala wathi, oh Sindisi. Qhubeka ma. Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, awu wena onokukholwa okumenyane, ungabazeleni na? Sebekhwele emkhunjini umoya wanqamuka. Ngithethinta nje indaba eyi1 today yokwehla bazalwane. Verse 28. Petro waphendula wathi kuye, ukani bazalwane, uPetro oya kuJesu. uPetro oya kuJesu bazalwane. Noma uPetro okhuluma noJesu.
njengoba uma ngabe sikhuluma noNkulunkulu sikuphi sisemkhulekweni wathi Nkosi uma ngabe kunguwe uPetro kwenzakalani labazalwane uPetro ubona uJesu uhamba phezulu kolwandle bazalwane ngizwa abazalwane uPetro uthe uma ngabe embheka wabona ukuthi kuyahambeka phezulu kolwandle wangayikholwa kahle lento wathi Nkosi uma ngabe kunguwe haleluya yisho ukuba ngize kuwe Nkosi uJesu ngifuna ukuza kuwe haleluya uma ngabe kunjani kunguwe wayesethola impendulo ngaleso sikhathi ngayithanda mfundisi ukubheka impendulo esheshayo Nkosi uma ngabe kunguwe yisho ngize kuwe uPetro wathola impendulo evela kuJesu ngaleso sikhathi ithini impendulo ithi woza haleluya lithi iBhayibheli ke wahlake uPetro emkhunjini waqala wahamba phezulu kwamanzi why ahamba phezulu kwamanzi yingoba kusho ubani bazalwane uJesu hayi uzwe imessage manje wenza imessage ayizwile according to izwi bazalwane imessage elifike ngayo kuye bazalwane amen wehla uPetro wanyathela amanzi uma ngabe eqala ukwanyathela amanzi aqina bazalwane Jesu aqina ngoba uwanyathela ngezwi bazalwane lithi iBhayibheli ke waqala ukuhamba uPetro ehamba phezulu kwamanzi hayi sihamba phezulu kwamanzi akhona uma ngabe ulalela izwi kaNkulunkulu wenza njengoba lisho uhamba phezulu kwezinto bazalwane zikhona uhamba phezulu kwezinto zibekiwe uhamba phezulu kwezinto zibekelwe wena bazalwane wena wenza izwi likaNkulunkulu bese athi uverse 30 ke kepha ebona umoya wesaba haleluya uyahamba phezulu kwamanzi namanje uqala ubona ini bazalwane umoya uyazi kwenzakalani bazalwane kwavele kwavuka inyama yabona inyama isitha sezwi kaNkulunkulu kwavuka inyama yathi kahle kahle wena ubani kahle kahle haleluya ene kwakhumbula ukuthi kahle kahle uPetro bazalwane ene lento ayenzayo yinto engenzeki bazalwane sikhona bazalwane elinye kaNkulunkulu umfundisi uLunga ngelinye lamalanga uma ngabe exoxa istory sakhe bazalwane uthi wayegula kakhulu engakwazi ukuhamba eshosha bazalwane bamthatha bamusa esibhedlela wafika esibhedlela wahlala khona bazalwane uthi abantu bebeza ngapha nangapha bazohlola ihlobo bathena bekungekho umuntu ozayo ozomhlola uthi ngelinye lamalanga wezwa izwi ukuthi namuhla kune visitor yakho ezayo haleluya wezwa nje izwi elithi kule visitor yakho ezayo haleluya uthi ke wabheka ngesikhathi sama visitor eza esibhedlela uthi uma ngabe ebheka uyababona ama visitor eyeza kokoloti eza esibhedlela kodwa phambi kwalama visitor kunefu elihamba phambi kwalama visitor abantu ama visitor baye ehlobeni zabo ifu livele lize kuye liqonde bazalwane uma ngabe liza kuye liqonde uthi ke alele embhedeni uthi kuvele kuvuke izwi noma kuvele izwi efini haleluya
livele lithi sukuma uhambe. Ithi ingqondo wena phela awukwazi ukuhamba. Ave isitha ingqondo entweni zikaNkulunkulu bazalwane. Kunezinto ezingenzeki nanoma uNkulunkulu eseshilo ngenxa yenqondo yomuntu bazalwane. Uthi wakhuluma wathi washo lento eshiwo inqondo yakho wathi phela mina ngikwazi ukuhamba. Uthi izwi lapho lefu laphuma ngevoice eviolence that ke ngithi njengamanje sukuma uhambe. Uthi waqala walula unyawo mayelula unyawo waluzwa luqonda bazalwane. Uthi walula olunye waluzwa luqonda bazalwane. Uthi ke wehle embhedeni wabona kumeka ngikhuluma ngomuntu ohamba nge-wheelchair bazalwane. Ngezwana bazalwane. Uthi uMagabe esuka wagijima bazalwane wagcwala isibhedlela bamagala ukuthi kwenze njani amanesi amagala ukuthi kwenze njani ulalele izwi bazalwane. uPetro walalela izwi makade wahamba phezu kwamanzi. Kwabe sekubuya lo uPetro Nkosi yakho kwabuya uyabona kwabuya lo uPetro bazalwane. Kwamtshela ukuthi phela wena awukwazi ukuhamba phezu kwamanzi. Lithi phambe ke ngaleso sikhathi wabese uyangabaza bazalwane. Uma ngabe engabaza kwavela umoya wokwesaba. Into yokuqala bazalwane eyenzeka kuPetro Mangwele eyamsusa from step 7 to step number 6 ukwesaba bazalwane. Ithi phambe the time esaba uPetro ithi waqala waqwila bazalwane manje. Ukwilisa yini Petro ukuthi sengiyesaba. Sikhona egameni likaJesu Kristu. Lamazwi athi ungesabi ezwini likaNkulunkulu aphinda 65 times. Ngamanye amazwi each and every day uNkulunkulu uthini bazalwane uthi ungesabi. Uma ufunda encwadini kaIsaya uthi nalapho udabula emanzini ungesabi bazalwane. Sikhona egameni likaJesu. Uma uhamba noNkulunkulu bazalwane kumele ube ngumzalwane onjani bazalwane ongesabi. Hallelujah. It doesn't matter ukuthi kuvelani endleleni kodwa ube ngumzalwane bazalwane onjani ongesabi. Hallelujah. Ukwesaba bazalwane kuyahlisana bangcwele emandleni. Umzalwane owesabayo uyehla bazalwane emandleni. Kwesinye isikhathi kunezinto uNkulunkulu amthuma zona. Hallelujah. Umuntu athi bekungcono kube lento yenziwa ngobani. Uma yena unomoya wani bazalwane wokwesaba. Ngizwana bazalwane kuyenzeka uNkulunkulu athi hambe yophulelela umzalwane uSibanibani usenkingeni njengamanje. Uthathe uzibheke ukuthi wena unamba bani bazalwane maqede wehlelwe umoya wani bazalwane umoya wokwesaba. Kunamazwi uJesu awashoyo bazalwane ukuthi ibandla lakhe kumele kube ibandla bazalwane elingesabi. Mathiwa ungesabi kusho ukuthi uzobhekana nabo Goliathi. Hayi. Kodwa wena wenze njani bazalwane ungesabi. Uma ngabe kuthiwa ungesabi kusho ukuthi ngenye lamalanga uzongena emphandweni wesigonyana. Kodwa wendlule wena bazalwane wenze njani ungesabi. Uma ngabe kuthiwa ungesabi bazalwane ngamanye amazwi ngenye lamalanga ngezona bazalwane uzongena uzohamba esithandweni somlilo bazalwane. Ukwesaba kunciphisa amandla onawo ekukholweni bazalwane.
sikhona bazalwane ngiyakwehlisa ukwesaba kuma level from number 7 to number 6 hallelujah asibhekeni enye into eyehlisa uPetro bazalwane from level number 6 to level number 5 siya encwadini kaMarko chapter 14 verse 37 Marko chapter 14 verse 27 wayesethi Marko chapter 14 verse 27 yes or not 37 27 okay verse 27 uJesu wathi kubo lonke nizakukhubeka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakushaya umalusi izimvu zihlakazile yes kepha emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile yes uPetro wathi kuye noma bekuya kukhubeka bonke hayi mina asicela usiphindele verse 29 uPetro wathi kuye noma beyakukhubeka bonke hayi mina hallelujah verse 28 uJesu uletha imessage eqondene nabafundi bakhe is the message from the Lord iza kubafundi bakhe hallelujah abafundi bakhe bayayilalela kahle bayayiunderstanda imessage kodwa uma ngabe usufika ku verse 29 uPetro wathi noma beyakukhubeka bonke hayi mina sikhona bazalwane uthi uPetro ke hayi mina Nkosi ngamanye amazwi uPetro uphikisana nezwi elishoba libazalwane uJesu kusho ukuthi ngamanye amazwi akakholwa yiloku uJesu akushoyo noma akakwamukeli loku uJesu akushoyo akusho kuphi khona bazalwane kuye bazalwane uthi hayi mina bazalwane uma ngabe athi hayi mina bazalwane kusho ukuthi le ndaba ekhulunywa uJesu uthi ngamanye amazwi ayiqondananga nami kodwa iqondene nalabo bakhona hayi mina Nkosi sikhona bazalwane hayi mina laba right for bona the message right for bona hayi mina bazalwane imessage kaJesu uyazi exclude kuyo noma uyazikhipha kuyo yena umlayezo ovela kuJesu uthi hayi mina Nkosi kukanini bazalwane la uNkulunkulu akhulumisana khona neimpilo zethu bangcwele kodwa umuntu azikhiphe emlwayezweni kaJesu athi hayi mina sikhona bazalwane kuyenzeka izwi liqondane nawe ngqo bazalwane kodwa ekugcineni uma ngabe kufanele uphenduke uthi hayi mina bazalwane sikhona bazalwane bathi kwelinye ibandla haleluya abazalwane beba attenda njalo kunomunye ugogo haleluya ya mayiseqedile umfundisi ukushumayela mase iphuma inkosi athi iwazwashumayela umfundisi waze wabatshela haleluya ayena cha ayena kodwa eyalabazalwane kwathi ngelinye ilanga babumadlala isimo seweather besingekho kahle umfundisi ngoba vele ebandleni uzoba khona sikhona abazalwane ngizoba khona ebandleni noma kungathiwa abazalwane abekho ngizoba khona ngizokhonza sikhona abazalwane weza umfundisi wazokhonza uma ngabe ezokhonza kweza nalogogo baba yi2 ebandleni haleluya
umfundisi wenza inkonzo ephelele abizelwe yona bazalwane. Kwakhulekwa wangena ezwini umfundisi washumayela umfundisi bazalwane. Uma ngabe seyiphelile inkonzo bazalwane wasondela ugogo. Wathi ukube bebakhona mfundisi athi wazwashumayela kodwa ukube bebakhona ngabe bazwile kusho ukuthi lo mlayezo bazalwane obukade wehla bazalwane awuqondananga naye bazalwane. Hayi mine bazalwane abantu abamelanayo bazalwane nezwi kaNkulunkulu. Hayi mine bazalwane. Hayi mine bazalwane abantu abangasasizakali. iBhayibheli uma ngabe lithi izwi kaNkulunkulu libukhali kunezinkemba zonke ezisikahlangothi zombili. Hayi mine bazalwane badojana nezwi bazalwane. Noma selizosiza yena hayi mine bazalwane uyadoja izwi kabani bazalwane kaNkulunkulu. And hayi mine bazalwane esikhathini esiningi ubathola bele pride. Babukela abanye abantu phansi bazalwane. Ngisho obani bazalwane hayi mine bazalwane. Hayi mine bazalwane esikhathini esiningi ubathola be-negative ebandleni. Baphatha ama-red pen bazalwane. Esikhundleni sokuthi asizakale uyamakha uya-underline. Ngiyezwakala bazalwane. Inkinga yakhe ukuthi ubani bazalwane hayi mine bazalwane. Hayi mine bazalwane ebandleni banabantu babo banama-favorite wabo bazalwane. Obani bazalwane labo hayi mine bakwena. Hayi mine bazalwane ababusiseki noma uNkulunkulu engehla kangakanani ngoba badojana nezinto zikaNkulunkulu bazalwane ababusiseki bazalwane. Hayi mine bazalwane sikhona bazalwane kuthi hlelwa izinto zebandla cha akushiwo. Uma ngabe kulethwa ama-announcement la ngaphambili kuthiwe bazalwane sizokwenza lokhu, mayeqeda nje ama-announcement ngaphakathi kwakhe uvele athi hayi mine. Haleluya. Unalo moya bazalwane, umoya wani bazalwane kahayi mine bazalwane. Ibandla aliqhubekeli phambili uma ngabe kunabazalwane hayi mine bazalwane abafuna ukuzi-includa ey'ntweni zikaNkulunkulu. Babakhona abazalwane kodwa abazifaki bona. Uma ngabe singena ey'ntweni zikaNkulunkulu singena sonke bazalwane kodwa hayi mina akayingeni le. Haleluya. Sathi sikwelesithathu nje izulu mthole hayi mina ayihambela la. Haleluya. Omunye amanje kanti lo msebane ibandla alikho liku-third heaven uyayihambela yena la. Hayi mina sikhona bazalwane. Umoya kahayi mina bazalwane wabakhona kuPetro waphikisana nezwi kaNkulunkulu wamehlisa from level 6. Ngiyezwakala bazalwane waya kuphi khona bazalwane ku level 5. Wehliswa yini Petro? Ngehliswa umoya kabani bazalwane hayi mina. Ngaphakathi kwakhe nje ugcwele ngomina. Haleluya. Yonke into ngeyakhe bazalwane. Lo moya uyakwehlisa bazalwane ugcine ulapha ku level 5 bazalwane. Umoya kahayi mine bazalwane.
sikhona bazalwane uthola abanye bayakhula enkosini uHayimina uhlala akuleyo level bazalwane akasizakala uHayimina sikhona egameni kaJesu asiyelezwe lenkosi ke from uyasuka ku level 5 uya ku level 4 bazalwane hallelujah encwadini kaMark chapter 14 verse 37 ulobu yehlo Petro bazalwane qale wangabaza izwi likaJesu manje uthi hayi mina uphikisana nani bazalwane nezwi likaJesu hallelujah verse 37 wayeseza wabafumana belele wathi kuPetru Simon ulele na ukungelinde ihora libe linye na indani nikhuleke ukuba ningangeni ekulungeni umoya uyavula kepha inyama ibuthakathaka hallelujah into eyehlisa uPetro from level 5 to level 4 bazalwane namu uJesu uyabathatha bayokhuleka uma ngabe bayokhuleka ukuthi bazobhekana nempi bazalwane sikhona egameni kaJesu uJesu uzobanjwa akhashelwe ngaleso sikhathi lithi iBhayibheli ke wayeseza uJesu uyabathatha kuqala asambeni siyothandaza awungamthanda uJesu asambeni akazi ukuthi hambani niyothandaza asambeni siyothandaza uhamba nabo uJesu bayokwenza njani bazalwane bayothandaza uyafika uJesu bazalwane uyathandaza bazalwane ngizwala bazalwane lithi iBhayibheli ke uma ngabe ebuya uJesu ubathola balele nini bazalwane balele ngesikhathi somthandazo kuyathandazwa ngapha bona bayalala bazalwane bukani bazalwane into ebuhlungu kakhulu lebazalwane ukuthi ibandla lisemthandazweni kodwa wena unjani bazalwane ulele bukani bazalwane lithi iBhayibheli ke ngendlela uJesu wayethandaza ngayo lithi wathandaza ithukuthuku zakhe zaze zaphenduka zaba ibazalwane zaba igazi athi baba uma ngabe uthanda asedlule lesitha kimi kodwa makungabi ngeyami intando akube ngeyakho intando ngezwana bazalwane Jesu wathandaza waze kwaphuma ithukuthuku zegazi umthandazo awusumdlalo bazalwane uJesu wathandaza kwaphuma ithukuthuku kuneyithukuthuku bazalwane ayiphuma kuphi khona bazalwane ayiphuma emthandazweni umzalwane uma ngabe ethandaze kahle uthandaza kwesinye isikhathi kuze kuphumele ithukuthuku haleluya ezegazi kunaleza kuGenesis ithukuthuku makuthiwe endodeni wena uyakudla ini bazalwane ithukuthuku kuneyithukuthuku la kodwa ngapha kuneyithukuthuku zani bazalwane somthandazo ngiyayithanda lezana emthandazweni ngoba uma ngabe ukuzo kunani bazalwane kunempumelelo haleluya ukulala ngesikhathi somthandazo kwamehlisa uPetro ukungenza ngesikhathi somthandazo kwenza ivelu yakho yokukhonza yehle umthandazo owawo wonke umuntu osuke akhona ebandleni akunabantu abathile bazalwane abaspecial ekumele bathandaze kodwa umthandazo owaka-Sunday school umthandazo owabantu abasha umthandazo owabomama umthandazo owabobaba ibandla uma ngabe lingena ebukhoneni bakhe alingene lonke emthandazweni kungabi nomzalwane ozosala ngaphandle emthandazweni ukusala ngaphandle emthandazweni kwenza ulale bazalwane
kwathi angithi ibandla elingathandazi lifikelwa ubuthongo. Umzalwane ongathandazi ufikelwa ibazalwane ubuthongo. And once walala bazalwane, umuntu olele bazalwane noma kungathiwa uphethe isibhamu, ayikho into angayenza. The reason ukuthi abazalwane ulele ulele naso mfundisi, ungafika nje usithathe kahle. Haleluya, ngoba unjani bazalwane ulele. Umuntu olele bazalwane akaboni. Ibandla elilele bazalwane kungena nanoma ngabe yini kulo. Inkinga lidonsa umthandazo liyanala. Amadimoni asenzela into ayithandayo ngoba ibandla lilele bazalwane. Ama-devil worshippers a-operate ngendlela lidina sesesilidwa yiwo bazalwane. The reason why bazalwane ibandla linjani bazalwane lilele. Athi u-Isaiah vuka wembathe amandla akho. Kuyinkinga ukulala bazalwane. And nabathakathi bazi kahle ukuthi angeke baku-attack ungakanani. Bakufuna the time sonele bazalwane ukuze bazokwazi ukuthola kahle. NoSathane unjalo bazalwane, ufuna the time ibandla selilele bazalwane. Uyathandaza uJesu ngapha kuney'thukuthuku zegazi, bona balele bazalwane. Sikhona bazalwane, ukulala kuyawehlisa amandla ebandla. USathane ufaka nanoma ngabe yini ayithandayo, ngoba sinjani bazalwane silele. Ibandla uma ngabe lilele lidla nanoma ngabe yini bazalwane. Kunabanye mabalele bapha badla inyama bangazazi bazalwane. Inkinga balele, abanye baphupa bagubha amathuna bangawazi. Inkinga banjani bazalwane, balele bazalwane. Akusisikhathi sokulala lesi bazalwane. Ukulala kuyawanciphisa amandla ebandla bazalwane. Haleluya, ngoba linjani ibandla bazalwane lilele bazalwane. Ngathi ngizohlupha. Ngasi lo mzalwane wanginceda wangithengela iwashi bazalwane. Yena ngilifaka nokulifaka namhlanje. Ngibonekeni bazalwane. Angangishaya kabi nje lo mzalwane wangithengela iwashi bazalwane. Ngibonekeni, haleluya. Siyencwadini kaJohn chapter 18 verse 10 bazalwane. From number 4 uwehlela ku number bani bazalwane, ku number 3 uyaphansi lo mzalwane. Jesus. Manini ngisheshe masinyane bazalwane. Verse 4. Khona uJesu. John 18 verse 10 angithi ngisho njani? Oh, John 18 verse 10. Yes. Verse 10. uSimon Petro enenkemba wayihola. Yes. Wayigenca inceku yompristi omkhulu. Wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalinguMarkus. Hallelujah. Now Petro bazalwane uhamba noJesu. Lithi iBhayibheli kwavele wadonsa inkemba bazalwane. Wagenqa indlebe yenceku bazalwane. uSimon Petro enenkemba wayihosha, wayigenqa inceku yompristi omkhulu. Wayigenqa ini bazalwane indlebe. Ubani oyigenqa bazalwane? uPetro. Lokho kwamehlisa bazalwane ukuthi kahle kunezikhali zenyama azithembile bazalwane. Wathi angithi abaphatha izikhali zenyama balapha ku level 3. I don't care ukuthi ushumayela kangakanani, kodwa ulapha ku level 3.
kwathi angithi umuntu ogadwa ngama-bodyguard njengoba ngishumayela ngapha nangapha kube ne-bodyguard lapha nalapha enye ilapha abazalwane. Lokho bazalwane kusho ukuthi ngibuphi bazalwane? Ngilapha ku-level bazalwane, ku-level 3 bazalwane. Wathatha inkemba wagenca indlebe bazalwane. Uma ngabe kugenqwa indlebe kusho ukuthi kahle kahle ngenqaku yompristi angeke yenze njani bazalwane? Isakwazi ukuzwa. Why ingasakwazi ukuzwa? Because uPetro ugenqe indlebe yenqeku yabazalwane yompristi. Hallelujah. Bemzongena ke la genqeni kwendlebe bazalwane. Ngoba siphila kulezo khathi la indlebe ingasekho khona, indlebe yokumlalela uNkulunkulu ingasekho yangena, indlebe yokulalela umoya ongcwele ingasekho yangena, indlebe yokulalela ukunyenyeza kwakhe ingasekho. Wayingasekho ukuthi kahle kahle yangena bazalwane. Siphila ayithuli bazalwane labangezwa khona bazalwane. Wayebangasezwa bazalwane ukuthi indlebe bazalwane seyagenqwa bazalwane. Waya ku-level 3 bazalwane ngokugenqa ini bazalwane? Indlebe bazalwane. Kulabo Petro bazalwane abaphethe inkemba bayagenqa bazalwane, bagenqa naphakathi ebandleni. Be aware ukuthi indlebe yakho ingagenqwa bazalwane. Hallelujah. Qhubeka lapha mama Luka from level 3 uya ku level 2, Luka chapter 22 verse 55. Verse 55. Yes, 22:55. Uloku yehla nje bazalwane. Verse 55. Yes. Sebebasile umlilo phakathi egcekeni bahlala phansi ndawonye. uPetro Nawo uPetro wahlala phakathi kwabo. Hallelujah. Nango uPetro bazalwane uhlezi emlilweni obasweyini bazalwane yizulu. Buyani bazalwane. Ukusuka ku level 2 uya ku level 1. Umuntu mangabe eseku level 1 bazalwane uhlala nomlilo, uhlala emlilweni noma ufudunyezwa umlilo obasweyini bazalwane yizulu. Hayi bazalwane. Uku level 1 bazalwane. Uma ngabe izoni sikhuluma izinto eziphuma endleleni uzomthola naye ehleka. Uhlekiswa yini bazalwane? Ukuthi kahle kahle uku level 1 bazalwane. Uma ngabe umthola la ukhunywa khona bazalwane, kukhulunywa ama boyfriend ama girlfriend, kungabantu abasha, uzomthola lapho phakathi naye uyahleka. Umuntu ku level 1 bazalwane u-understanda soqala uku-enjoya nezinto bazalwane ezenziwa yizoni. Wotha umlilo obaswayini bazalwane. Mayesuka lapha nje aphume enkonzweni kunokuthi yena ene uyazi mafuna usiza abantu aqale wena ukhulume kuqala. Kwaqala bona bakhuluma angeke usakwazi ukukhuluma ngoba automatically isihloko sebasibekile nawe sekufanele ube ngaphansi kwaleso sihloko. Sekumele uhleke nento engahlekisi bazalwane. Ngezwakala bazalwane, wotha umlilo obasweyini bazalwane yizoni bazalwane. And umzalwane onjalo kulula nokulova nasenkonzweni ayokotha umlilo obasweyizoni bazalwane. Hayi bazalwane, inkinga yakhe ukuthi ulapha level 1 umsoli musu umsola uku level 1 bazalwane. Noma ungambuza ukuthi why ungezanga enkonzweni uyasizwa nje nalesizathu ukuthi lesi esaku level 1 kwaze kwathi ngithi esaka grade 1.
Hallelujah. Lithi iBhayibheli ke encwadini yamaHubo ubusisiwe umuntu. Abasifundele lo verse map. AmaHubo is 1 verse 1 verse 1. 1 verse 1. Ubusisiwe umuntu ongahlala enkundleni yabakholoda. Asifundele nje lo verse masinyane mama. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Ongahambi ngezeluleko zababi. Ongemi endleleni yezoni. Ongahlali enkundleni yabakholoda. Ongahlali nasenkundleni yabakholoda uzoqedelela ekhaya abazalwane. Kodwa umuntu oku level 1 bazalwane ogcina asafana nenwabo. Kokoloti asakwazi ukuphila ngapha aphinda phile ngapha. Hayi uyakwazi ukushintsha imbala because ukuphi bazalwane ulapha ku level 1. Omunye ungamangaleli bazalwane inkinga uku level 1 bazalwane. Omunye ukazi umtshele ukuthi umzalwane akenzi so bazalwane angeke asabuzwa kahle ngoba uku level 1 bazalwane. Omunye uzomtshela ukuthi ngake ngavutha mina ngeyikhathi zami kwenzakalani bazalwane wehla bangcwele ulapha ku level 1 bangcwele. From level 1 to level 0 verse lokugcina level 1 Mark chapter 14 verse 66 likhona la ku Luka chapter 22 verse 54 ngilibhalile futhi nokuthi likhona na ku John 18 verse 17. Yes. 1466 incwadi kaMarko. Okay. Yes. Enkosi. uPetro esesegcekeni ngaphansi. Wafika enye yamantombazane ompristi omkhulu. Yambona uPetro otha. Yeah. Yambheka. Yathi nawe kunoJesu waseNazareth. Okay. Kepha waphika wathi awume lapho. Hallelujah. Umuntu owazi uJesu ambonile uJesu asumisa ishosha. Ambonile uJesu avusa oLazaro ethuneni. Ambonile uJesu amisa umncwabo kowesifazane waseNayini. Ambonile uJesu ekhipha amadimoni bazalwane. Lithi iBhayibheli ke ambonile uJesu bazalwane athi angaphonsa amametha ethuneni baqede wabamba bazalwane. Kodwa muzwe uma ngabe asaku level 0 lithi iBhayibheli ke uthi uPetro ke angimazi. Qhubeka mama uyamphika uJesu. kepha waphika wathi angikwazi. Yes. Yebo angikuzwisisi. So waphumela enkundleni lakhala. Okay. Hallelujah. Intombazane imbona yabuye yaqala ubuso kwababemi nabo kwabemi khona ukuthi lona ungomunye wabo. Yeah. Kepha waphinda. Emva kwesikhathana futhi ababemi khona bathi kuPetro nempela ungomunye. Okay, umphiko wokuqala somphiko kwesibili. Qhubeka mama. Ngokuba ungowaseGalile. Wayeseqala ukuthuka nokufunga ethi angimazi. Manje wayeseqala waphika wafunga. Wafunga bazalwane wathi lo muntu engikhuluma ngaye angimazi bazalwane. Sikhona bazalwane uma ufunda kulawa amanye kuJohn bazalwane lithi wase wathuka nenhlamba bazalwane. Athi lo Jesu okhuluma ngaye kinjani bazalwane angimazi bangcwele.
umuntu oku-level 0 noma abeke amazi kangakanani uNkulunkulu bazalwane wawabona amandla kaNkulunkulu kodwa ugcina asewaphika bazalwane. Ugema ngane kusuke umzalwane obekade avutha eshisa umthole kuthiwa namso yothwasa. Kwenzakaleni ufike ku-level 0 la ephika khona uJesu aze afuga abazalwane athi uJesu unjani bazalwane akamazi. Kodwa lithi iBhayibheli ke emva kwaloko esemphikile khala iqhubu. Haleluya. Nakhala uPetro enjani bazalwane emphikile asukumeni bazalwane. Lithi iBhayibheli ke uPetro wakhumbula amazwi kaJesu maqede wakhala kabuhlungu bazalwane. Haleluya. Sizokwenza i-ascending order yakhona kodwa ufuna uzibheke bazalwane ukuthi ukuyiphi i-level njengamanje. Kungenzeka soku-level 0. Haleluya. Kungenzeka uku-level 1, kungenzeka uku-level 2, kungenzeka uku-level 6 bazalwane. Ngicela ungabe usehla ushona phansi. Kunengozi ukwehla ushona phansi. Uzothi uyehla ushona phansi solapha kuzilo bamadlala bese iqhude liyakhala bese icilongo liyakhala bazalwane bese uyakhumbula ukuthi uJesu wamphinda wena bazalwane. Yisikhathi sokwenyuka bazalwane. Asenyukeni bazalwane. Asukeni kulama-level esikuwo bazalwane. Asibuyele phezulu la uNkulunkulu esifuna khona. Asiyeni phezulu la sizomuzwa khona kangcono uNkulunkulu. Asiyeni phezulu la sizosondelana khona naye bazalwane. Asiyeni phezulu bazalwane la sizokhona ukwenza kahle izwi lakhe bazalwane. Siyenyuka njengebandla bazalwane. Asivale amehlo.